ali neću odustat. Jer i dalje moj žanr da ja trčim za svakom loptom koja god treba i kako treba i koliko god da se potrošim, uvijek ću imati snage za istrčat to nešto. Jako je teško s godinama, ali ne mogu reći baš da sam na 20 godina snazi ili 25. Pa negdje 25. Ali s obzirom na ozljede koje sam imao, nisam ih ni očekivao, ali ću opet ići. Zato kad ja ne mrem gledati ove koji neće, za sve ove koji neće, ja hoću! I onda tako da mi to